Habaya day berkatama ke badan na hapdeng ke Rusia bat ke Ukraine. Presiden ke Rusia Vladimir Putin ulapli kalat banyak kendu yang presiden ke Ukraine Volodymyr Zelensky kang batang unda ladebu ya kanong rim laong ka Kremlin minin kasni nikong ngakwa ban mau ya pi bau presiden hi kentaj ban penlong ya kum kane kecinalang hadin baladep ya kikam ki badon kam hakakardan joki Rusiampang laong unong aitin jong ka Kremlin Dmitry Peskov hakila partai kubor kane kacingkran kalami tang katu kamisni hadin bau presiden Zelensky ulah tentu banyak kendu markmat bat Putin hadin bau nongelam ka Rusia ulah kam baki sipai jong u kiyat sakmat haparo kawai kalan ba sakmat bat kacingkran pau jong u ya kacingkran banyak kran yesuk susu ni sutu manu bakot ya kacingnya Rusia bat kumta ka Ukraine kala tarwa biang sasisin banyak sakmat na kacingnya kran baspat banyak yang yakicingkran Henry banyak kendu sisa hakakardan jong kinong yalam lato presiden Zelensky HKX jong kapa kacingkran jong umang yalam ka Rusia Peskov kawan ru haswa jong kapor baka US kan bu ya ka Rusia kan menjur ya kacingsan letma bat ka Ukraine Donald Trump ulamaham balada ka Moskow ka menjur habu kasni toding unsa penjari baki dor kibat temai haka kayi pateng bat ka Rusia Trump haka basdang ulai por san pusni ka Rusia bahkan priang ya kacing ya tekular Henry haka tayo baladep ula pinduna ya kani kapor syaka sipusni daka baong ba ususi yung Putin presiden ka US ula pendemaru ba unong mikmat pakerpang jong Steve Witkoff unsawan Rusian ya ka Rusia haba jubah palor kane ka kubor unong yalam ka Rusia Peskov ulong nisokmen banyu ya umastar Witkoff apo Rusia kacingleg jong na benta Donald Trump kadai na benta ban penyesuk ya ka Rusia bat ya ka Ukraine